برو از عودم، عود سرش و دلجار، درد نمان چاوا تفدم، وقتا پادشه ظلم خزوه، آنی کوکا باوه من، جنیاز بیدادانه تاوه، قلاند آرگو آوه من. اف جهوار کوبیه مجارا هلبستوان نمر شکوی حسن و کتیه بر خزاوا پادشاه ظلمکار گندی شاتروغلیه. گریدایی نافچه دیگورا قرسه گند شاتروغلیه ج قرسه سی ج دیگور 20 کیلومتری دوره. لعالی روژاوا گند پالا خدای توپا شاتروغلیه. راستا پیشیاوه چاییر آغه و کر کرالیه حیا سینور گندین بازارجغ گل حیران و ایلا سنجو فرد به لهلا باکور بازارجغ و لهلا باشور جی امن چایر و شیرین کوی جیرانتیه که ریا گندن شیرین کوی و امن چایره دناوا گند شاتروغلی را در بسته به جمعکی زراف دبنتارا گند شاتروغلی را در بسته به مرگین پیشیا گند دمهن بهار و هاوین دا بگلین رنگ برنگ دخملن. ده سالا 1882 دا 26 مالباتن ازدی جهرما عینتابه جدست روما رش و آلاین حمیدیان درون و تین لگند شاتروغلیه جهت بن. لوی گاوه دگند شاتروغلیه دا دسود 3 کس دجین. جوان 13 کس میر و 9 کس جی جنن. گندی دبارا خو به خودی کرنا حیوانان و به چاندنیه دکن. اوا گندا جرا دوژن شاترولیم. از نکا شاتر از جیان دکم ناو من özgüre. özgür کوری نهجیه. نهجیه جی کوری علیه. علی جی کوری خاطیه. اسام دیدن ناس کرن خاطی جنویه. جا قالکی میویه. بابی وانا زود دمیره جا وی اسا جهاتی ویه بویه که جا خوباتن ناس کرن خاطی وام. خاطی جی میری و zamanla semati emhatine esasen semati niye emyali Erivani hatine gundi ber avareş cerad bin Karaguna dil khira duyjin evji kabile ki hem hoş dil khirine ve dari demek ki deminin virtine semahati ten semahati kori khati kalki min Ali ve deri tine pirkamın navi Gulizare ve deri derevine davurdan naminin veratin vera şatır oluyor. Ev şatır oluyor esasen ya ezdiyabiye. Ezdiyat da can kırıyor. Ezdici zamanı sala
1882 دا هاتن اجوی داری تابی باید زمان در باز کرنه حتی سال 1918 و دمی دا شهر هویه بر روی دچن ناوی میزیو یکه زمانی میزیو یکه خودتم جوانه هاتنه لیزی نکو کالی می پیرکو مجیزیو هاتنه نکو ارده آب ایلا مالا باب نکو هیا بیا که 1000 خربت ایدا هیا جردو ارده کندو گیزیت ایدا شهر کی مازن چه شهر اردهانی مازن و عین شهر کی سن پیرکو باب بوام چو گمالی حال بیر دکر گم چولی فروش ماتنه و گو سیلی منان لی خساناتنه و برای خورا بیجم گو ام دشو مخورا لی دانی گو دزانه ما گو مخورا چو دکریم دهاتن گو ام رابی زبرین هاتن گو ما چو خورا بیداری دکری رئیسیش دلی سو بیدمی بار کردن چون آدم اوجی نکو آخا خودگرن دی آخا ما دایکامه ام جا آخا خودگر سر آخی جم میمانه که آخا ما سری دوبه ازدین هاتن اور جا عشیرا سیبکی و برا موسسانیانه دوجی مال شرقیان هنه مالا رشید و مالا تیو جا گند را مال مزنای چاچان موسود که هم باکور گند هم جل سر گر باشور گند خرابه پر کون هنه دخویه که هیچ بری هاتنا جواکا ازدیان گند لوان دران آوا کریبیه لی ازدیان دبنتارا توپا شاتر اغلیه دا گند آوا کرنه اف توپ گند ج سر و سقاما زوستانی ده پاریزه گل ج خرابه آلی باشور را دبیجن گلا شاتروغلیه اف در وک زیارتگه گورکی قل لوی داری هیه شنین گندین در و دوران هیجی تین لسروی گوری قل قربانان شرجید کن و ده گور را در باست بن لگوری باوریان این گنهکار دوارمن و نکارن در باست بن آوو قانین و هرمه پرن جبروی قاسی 10 سالان بره جبو آفدان عرده بنداوک دبنتارا گلا شاترولیه دا هاتیه چکرن آوه گندین زینک ترماشین امن چایر و شیرین کوی بنداوه دادگرن لی به در بهار را بنداو جپیشیا لحیین برفا زوستانه خون نکاره بگره و در بنداوه ودکن جواکا ازدی قاسی 36 سالا لوی هرمه و لوی گندی دمینن و پی شر جهان یکمین بر به سوویتا بره کوچبر دبن زلولی و نحقیا ددما رو دا هاتیه سر شنین شاترولیه هیجی تی گوتن و نعلت لسبب کران تی کرن سوویتا بری کردی سوویتا بری پرانی جی گلمپری یعنی سر ایزیدیا جوان دا 1955 رادیو روانی به بیشک جبو کرده نیف ساعتک وکر بو 1957 دا جی گهیشت همو کرده هر چهار پارچه کردستانی وان درنا جی بلا بو تاثیرها اونا پر بن باندورا ادبیات سوویت دامان ادبیات سوویت هندوزانن پر ادبیات کا دولمنده پر ویژه‌ایه بن
باندوروان دامان دولت سوویتی و دمی پر درفت داوان امکان داوان وانا جی خبات نه پر باش کرد لی از دکارم مخابن و بیجیم هی باش نینی ناس کرنی یعنی پرتغال نهات نه ورگراندنی نهات نه چاپ کرنی هی نه گیشتنه کردیمه جبو دو سدمان سابو یک بوی ازیدیتی مسلمانتی نهات گیشتمه یا دو دا جی وقت سوویت بلا بو کرد پریشان بوم جیه وارخه هیشتین چونه اوروپایی هن وان در نامان بو یا جی tam ez dikarim bêjim Kurd herê ha ji wan tunîne. Lê pêşa rojê de jî bê dîtinekî wek Mînanî Ferîkî Wîsiv şarekî pir mezin bû Hecî Cindî ew ji hundizanin xelqa Qersê ne vira êmen çayrê bûne hatine dinî ji pêştî hilweşandina dunyayê cîhaniya ya yekemîn çûne Sovyetê wê derê man lê pir pirtûk nivîsîn pir pirtûk ne دولمن به ویژه‌ای به زمانکی شیرین به زمانکی خوزایی نویسین نه از جارم پرتغال دنیرم یعنی پرتغال نوتینی نویساندنی از لیدنیرم که اونا اسا یعنی دل مروادا درنک هتنه هستی مروا درنک هتنه هندران درنک هتیه به اینکه ها ترک دژین yapmacık zani hani ha bir başı hatine çekini ditu ku gava edebiyata wan camerana dneri باندورکا پرمزن هم جی بن ادبیات سوویتی دامانه هم جی زیادتر جی تشنه باش نراهشتنه به زارگوتن نویسینه بول زیده نویسینه به حجی جندی پرتوکاکویا اکی هیا کلام جماعتا به پرتوکاکویا پرخاصه نویسیه رمان نویسیه عرب شمو شوان کرد نویسیه بول به یکی جی از هستی که اوناش باش بینی ناس کرنی دبک مری سران خبات نه daha زیاده بکه از دمک کرتا نکارم تاثیر آوان ان بیجن خبکار و خبات وان گشکی جارک دواره بیجم یعنی افتریجی ناکه حشمی جناگیجی زماجی نکاروان گشکی یکو بیجه جبو وانا کار و خبات کی پرمزن چکرنه هیچتنه Di gunda avahiyên dema êzdiyan hema bêjin qet nemane. Yek du heb tenê mane. Ji wan yek ya mala biro ye. Avahî bintara riya Şatirogluê de. Derbarê vê malbatê da meselek jî tê gotin. Keçeke biro a bi navê şerê hêj berî reva 1918 ji ber bi zorê dane mêr ji mala bavê xwe diqete û diçe hêla qaqizmanê û li wir dizewce û dimîne. Dema şerê qîza xama û li Şatirogluê mala bavê xwe ye û gundiyên ji gundên Arpeliyê tên û ji ser Şatirogluê ra derbas dibin diçin zozanê pişt topa Şatirogluê. Gundê Şatirogluê ji xwe zozan e, ji ber wê naçin zozana. Şera bedew û delel ya mala bavê xwe, tiranê xwe keç û bûkên Arpeliyê dike. Dibêje keçikno, jinno, ez şerê me şerê, ez patîn û dotinê nizanim, lê def û dehat û reqasê ji min bipirsin ji min. از دکارم بیجم گره ام کرجی دیروکا خودی درکبن بزانبن لیوان روشن بیدی می پیشین وانا باش ناس بکن پرتوکوان وگرینن پرتوکوان بگینین روژا خواه یعنی بگینین وی روژه که او خورتین ما جوانین مجی وی در حقیقه بکارون بکار خبات بکن از دکارم وی در حقیقه تشتکی هاجی بیجم یا راست پر حشم دا درباز لی مخابن در فتیم تونین ام نکارن گشتی بینجی جارم تی حشم از دویم هم از رام هرمن روانی
ورا رونم جمعسکری بوی کنا تموری خلیل وانا رونم اون هری ساغم خود عمره که دریج بدوام از هرم جمعنا به کلیل زمان کلیل هاتن نویسان برای پرتکانا هندا نبن وانا گش گیورگرین ما بالتیپ لاتینی بگین ما خورتین ما جوانین ما ملتین ما ام دزانین که ام چما پاشوامان ام چما ناونه ملت ام چما ناونه ولات گماسیه ما چنه گماسیه ما ام هاش خطلیدن گماسیه ما ام هاش زمانی خطلیدن هن خورتین ما هر دزانین که زمانی کردی زخ زمانی که حسایه زمانی که ام بیجن زخ زمانی که حسا قولایه نوسانه اگر هم هاش که هبن زمانی کردی زف دولمنده زراوای سورانی، گورانی، دملیکی نوسانه چه قاسی ادبیات آمده تشنه باش هنه، تشنه رند هنه لی مخابن خورت مجد بی در حقیقه ناخبتن یعنی هنگی زحمت نادنه خواه دل هنه تشتکی بکن لی دل هنه بی زحمت بکن لی دنیای دا کسا بی زحمتی خو نگیانده تو جایی یعنی بی زحمت تو بیجی از تشتکی بکن مری نکاره آوی بی زحمت بخه مری نکاره نان خود بخواه نوسانه خارم و خارنش به زحمتی که تکرنی لی تو راوی جبو ملتی که بوی ام بیجن نتواقع ملت خه دل هایی تشتکی بکی شب نکور بهلی گرد ملت باش ناس بکی یعنی ملت هم چیه زمانه که چاوانه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه زمان کردی ev gund di heman demê de gundê malbata helbestvanê Nemir Şikoyê Hesen e. Di dema reverevê de bavê wî Hesen hêj 12 salî bûye. Mecnûn e Şikoyê Hesen. Zîn û xeca wî ziman û welatê wî ye. Ji her du helbestên wî yek nîşaneya vê eşqê ye. Jê pirskin ji vê dunya kaw nazikî çi hez dikî bêguman bê destûr dê bibêje bi Kurdî. Ew strana ku bi navê zimanê Kurdî ya ku hozanê Nemir Aram Tigran dibêje dengê dengvedana eşqa dilê Şikoyê Hesen. کوكب چیانه کبرا تیرانه زمان کردی کوكب چیانه کبرا تیرانه زمان کردی بخمل و روشه شیرین و خوشه مرو به کرد نوسانه هنگی زحمت بی والاتی بی ملتی همازا پنابری مر پریشان دوه حتی گاوجا مری پریشان بو مری نکاره خود پیش وجی بره خلق جی مروان ناس نکی تو خو ناس نکی تو قدره کی قیمته کی رومته کی ندی مزنخه نوسانه روشن بیریخه عالمه دنگ بیجه ستران بیجه چاوه وچاقی جی اونای بی قدر بین بی قیمت بین ناف خلقی دا نینی ناس کرنی تو جی پیش باناچی چون تو جوان با گیری دایی هوایی تو نکاری خود جوان جدا حساب بگی که چه خود جدا حساب بگی تو چه در کدار دی چی هره تو چه دیویجی ببیجه تو ناو جماعت کی دایی ناو ملت کی دایی نوزا ورا دیجی دوان و هوایی اونا چه قاسی پیش و هر توش ها قاسی پیش و چی اونا چه قاسی پاش و ببینن توش ها قاسی پاش و ببینن Şikoyê Hesen ji xemgîniya bêwelatbûnê koça xwe zû bar dike ji vê dunya derewîn. Dengbêj Hemoyê Hesen ji pey mirina kambax a Şikoyê birayê xwe straneke pir şewat çêkiriye. Dibêje cahiltî neçe. Tu ku de herî? Mal şewtî gava tu herî ve nagerî. Cahiltiya zêrîn tê
کده هری جالتی نته ته کداری مال شاودی گاوت هری و نگری جالتی ازری ته پداری جهلم جاهل جهلم أزيو بغتر جهل جهلتي تمرا بزيو جهلتي نتاو تكو ظهري قوات ظهري ونقري د گوندê Şatroğlu'ya da niha heftê malbat heye û pênsit pênce kes dijî. Goristana gund hê jî goristana dema êzdiyan e. Miriyên sed sale di hemêza hev de radizên. Gund zêde koçber nebûye. Debara xwe mîna salê berîn bi xwedîkirina heywanan û çandiniyê dikin. Hal û wextê gundiyan baş e. Gundî gelek mêvan perwerin. Bila riya we vî gundî keve. Ev gund gundê gal û bavan e. Ax welato. جالدينته تكو ظهري قاوا قول بهري وبلبلي بقري زابي كبيش وبهري